Kisi FM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyege yunga ne chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inkaninka Kisi FM nero enka omogusii. Kisi FM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyege yunga ne chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inkaninka Kisi FM nero enka omogusii. Asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Kisi FM 94.1 enka omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyege yunga ne chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inkaninka Kisi FM nero enka omogusii. Imanye
ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwa asore na Kisii FM. Natubangire ko kumanya yaire chingurimo na magazeti yeri tukolya na botambegerege kosike makimo ruri mu minchorimi mu rubiri na mbeya mu menko y'umugusii Kisii FM kero inche koboko kwa nembwate gazeti ya Taifa Leo yegitariki 13 omutienyi noyo gatano ari mu mwaka w'ikiri 2022 litukolye Jumatatu Men Crash Monday. Wakiri miyadu. Hani leo unisalimi. Leo unisalimi. Nilitaka kujua kama anaengora ngwani ole. Maithe na ngwani mondoro se. Sawa, wakiri. Wakiri vya Lena. Lena mura anchinga. Weekend yako ilikuwaje? Ilikuwa bomba sana. Nashukuru Mungu. We thank God. Nyasaye tuno muya by the way. Otuanjire koba. Talinguru cheito gosebo ngai ni goseko nyara. Nasinge nchya mabira na kitoko tebere ngo buya bwate buto isane butambe. Nelitalia igolire limo lyoka korokonya sae ya korokonya sae wancho motagarire bana duete kire gote bancho koboko kwa nembwate gazeti ya The Daily Nation tariki 13 cyumutienyo yo gatano narimo mwakano yo bwekiri wibere ne 2022 amagana murekeire mono ase gazeti ya namagana siasa of course ekero siasa kigendete gotindia tubwata matuko inse ye 50 mo oka elinde obo chori obonene bwense ya Kenya bobe bogokoreka tugendete kurigereria igoro yo bwa mategati mo raibwense ya Kenya omusike Uhuru Kenyatta muno mukonyo ya Deputy William Ruto bogendete gosereka day by day na bono riswaliri nene ndirie na ababarenga basani bo musike Uhuru Kenyatta nkikia bete bono igabare the worst of enemies the likes of Rigathi Gachagua the likes of aba speaker be bunge no mo speaker we senate abanigo barenga basani bo musike Uhuru Kenyatta kwa na hata mama ani Waiguru mama anu Waiguru yupo mama anu Waiguru yupo ogora waga boga wada waga na warongo wali adui yes anu Waiguru was arengo musani kabisa wo musike Uhuru Kenyatta lakini ndekije lena sende ngelikoreta kogosa konene singi nchuge ntumanye tengelinga ase siasa bosani mboyo bwegeka na bobisa mboyo bwegeka ekera siasa is all about self interest igoyo rase deputy president William Ruto igentongera pimete oyo rase president igentongera pimete kwa maoni yako yes. Ngikiagara to bosani bo kabutoka no musike Uhuru Kenyatta gotaikere ni ira ya sengenje ira ya renge na zangu 10 na za Ruto 10 ama gosaba ntaba barenge disloyal na basani bali to taigotoka tena bata bwatereti bosani obo komate eketemeso kwanya gusimeka matoke ekero gusimeka matoke chimbande njiri chigoja gusemesie ne Messi ekero gusimekire nabo gusimeke mbande yemo yamanya gusoka na Messi yekere kwama Messi yeteri kubwekani bieni yonsi niro konyore miye mechongoroku ende kwanyore ngonde yalirake ugende kwanyora ne mienge so sometimes ekero gutwara musani kisiasa inyora abantu mbarona nde bagocha kisiasa with the different ideas actually new different ideas bona ababande ekera babajire banyora ideas echi ekero bagwanchiruma ababale mabakoranga bono mbaisaini so kero kende basoka guchikuriye gento gete kereke ao kubweke bale konyorama anyway ine gento ndatebeka yankiringa ikenogo diva ideologically and politically wanasema siasa haina rafiki milele na haina adui wa kudumu ni kweli kabisa Robert Yorumo nchomo atakale rasome page ya 5 na kabere ya gazeti ya The Daily Nation na ruoro irobolito mono ase front page ya gazeti ya Daily Nation ase headline ya gazeti ya Taifa Leo umwanchomo tegereri ni msimu wa mapanga na ndo sakoliria asebi chengima headline ya gazeti ya Taifa Leo igemorekerete county ya Kisii specifically omochio Kisii nechinse mochi ya ichietana ine unabona mwembe usakoliria daraja mbili jogo nyanchwa
gatime ye chinsemo chinde gose echi estate chinde chinke aiga egintu bagukwanira n'emioro eyu yatogitase enyombe yamo yo kwegokia somo cyomwembe ime yo mu kibusunge county ya Kisii ase miorange ndochi mioro gita miorange 7 yatogete bagotobange kerenge kenene nabana siasa bakugure mioro ya singi nchebo fuasi babo guchikorwania abandi nki yatokerete bai metare ngiko gachumo monto redi ekiona kibono akobolia omo county police commander bwe county ya Kisii Francis Kori monyane bai nabwatirira ndachikwerera so bwimenga ngiko gere mioro yiga kirase bayaye inyorega koruke kigocha nyuma yega korukende koba ekero bali bakuriye keroke bogaba na county ya Kisii bale kubeka masakara emiore ndenja atogete boire reflector yo mwana siasa yomo o UDA mbara bali nechi abisia IBC county ya Kisii bado ngende kokorero butuki kolengana mo police county commander Francis Kori okay na roboti ndogendete by investigation chigendrete chiro bagote bachikoro ku preliminary preliminary investigations yani chirichi ntangani obotuki obotangani bwakorero bagotana it is like rigere linked na Raila Odinga gocha Kisii county rero by the way na bagotanga anene mono chimachete chimiole yatogete igoro bagotebanga nigo yatokire actually chinsa chokobara Raila Odinga chokoleta county ya Kisii na ende bear in mind Raila Odinga ekerago che county ya Kisii igakwenda as a stronghold cia UDA South Mogirango yes Nyamarambe aruagende etago kule meaning that aba ni wapinzani lakini naende don't misquote me lakini koiranirere nkwana yomo oyo kabero mo governor bwe county ya Nairobi igata yabatene karo barengi during that time where Mike Mbuvi Songo yes walikuwa na pretend sana alisema chinga kije bakagolire t-shirt chia ODM tarengo ODM ko bakagolire abantu babeka bagora ne chigari bachisamba atabakana no ODM akoraki akorobos how sure are we this happening the same way now nakiko erekero Francis Koli achetaiga omo Kisii omo county police commander we county ya Kisii igate betenga they know ngakibao kora university mine tinga kere reflector yawe yatoka gesivete mionga igo kwa magoso but neta keribuye soke nayo rikoroboti yase nje yatokiro yes na bengo monyene ba na bera atoke tamanye dinge binde mbia gachiro lakini you have to come in where era so boime otebenga how safe is your bar exactly so roboti no rokwanira so boime mono epichi ya kabere gazeti ya Taifa Leo na ondo chega igakurwa roboti oro omo county police commander we county ya Kisii Moroke Francis Kori kazi safi sana peji ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation umwanchu motekereri omuntu nararoroyo momo etaikunia yemo osireti obugima bwaje etaikunia yabeire geko genda yari kabantu emirimo abasane nemo nabasae yakanira abantu chibili cyanya gatari aigane se county ya Kiambu yakanira abantu chibili cyanya gatari ya chake biashara yagolera abantu chipigipigi paka abantu bakamarora buna walikuwa namuita mbuyu taikunia yabono aganchu nabantu abantu ababona abantu abatakaba bwateme chando asengencho naba obeire goko ako bakonya bakamwanja lakini abantu balibono chisonko chiamwabo chikamwanga Karachi mwanga matukama kagatogekana okule kera chisonko chiko boli gwagatano muntu oyo ega usikanete na mangana yobo abonye bwa Marioko yogotindia sasa tuko tunataka biashara na yeye so Marioko yogota oyo mo rwalele president ega Kenya Professor Wajakoya Professor George Wajakoya gotebangere mnago sobo president tutapanda bangi itakuwa tu vijana wavute hata hii maua sahi ni bangi tumengekuwa tumeweka hapa nechi ngiti by the way njira goteba abantu bajigotuka okay roboto ndiko ndia gazeti lakini kila mtu na maoni yake sijui how possible it will be orobati yoru page ya gatano na gatatu muntu yuga goteba bano botuki unigo bwacha kigwe ne family ya ni geganetie obotuki bokoru kamili asengenche family ge goteba na abantu bamwe abamanyente nyamwabo na aramu iteta sengenche business competition no muntu yokonyorobeire save mne masi gotia sabantu vense mejo ya Kiambu. Nakumbuka jamaa alikuwa anaitwa Livondo. Agoro tajive asa korwa ndege goro jiruka. Leo konyoronyora. Anyway, asipichi ya kabere gazeti ya Taifa Leo mwancho motegera roboti ndoro nanga kibono umurobelio kazi mtaani orachi gonchoro na kabona ne training y'abasai. Nindo chega igomura bwense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta
gakurwa roboti rwa iga at the same time asepeche gazeti ya Taifa Leo ngukwana rigoro yomokonyi b'umurayi bwense ya Kenya Daktari William Samoei Arap Ruto na boigo umurayi obomo bwazimio la umoja wa Kenya Party Coalition Raila Odinga buna bonsi barachikwa nyora sabe asogo tumeka mali ya serikali gukora chikampeni cyabo ebyombe aole na byakira amo asenge njokero kende yo gorigereri kabisa sobo ime nganga kichibe cya serikali chigutumeka ekikire cyaba na inchi gati yabo ngamo na Elections Observation Group ndoba the Center for Multi-Party Democracy Mzalendo Trust Constitution and Reforms Education Consortium gati yebyombe binde ebinge nabwo somoro boturwa sobo ime peche gatate gazeti ya Taifa Leo epeji ya ikomi ya gazeti ya The Daily Nation. Sakaja museneta wa county ya Nairobi amepewa hadi leo mchana rero mugaso elinda awasilisha masakarase court kora kine kene na somete akanyore degree na aseme ni shule gani sengenjo by the way kurige bo seneta ngi mudada geire what are the qualifications for senator na yo question ingine na kina kia sote kerege kile na somete that is it yes because egasi eno ya kwenda korosia machiko si bunge yes toko ende bunge utasometi secondly I think what is really happening kero kurigereria amangana ya masakara kegara narora nyambane akaba clear kabisa n'ikembe ya IBC Jimmy Wanjigi akagenda gatebanga na njinde ko clear taji ko clear daga kimutanglie if you have at all clear nyambane. You see? But so, naenda abantu bari barenge the people who vied. Monto buno abantu bari ba vied in the previous election. Bagaeta this time mbari goeta. What happened? Ama chikache ncheti go sini. Lakini nje egendo ngwa pili gocha sekombi ya IBC kerende siasa IBC batu wali stand yabo because they are very independent baligererie because na bwate chinguru cyoko ba clear. Onye ba masakara kare boronge batike ko waste time. Onye masakara tali boronge wamwambie tulia senye jama tukaelire also want to settle down and mwancho motekereri egento gosengane bwata to senator bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja ne lina konyorota bire ne degree ya yalingi kurwase university ya Nairobi mo vice chancellor bwe university ya Nairobi okani rota bire omonto yuna arenge school but he never graduated. Even Yambaro was in Kenyatta University but he never graduated. So asengenjo egento bago tumeka go corona no graduated ni booklet your name does not appear in their booklet. Anyway, ekine kina mwancho mwategereri kebekire nabantu ao ase court nabono lero mugasongo chikoratore Sakaja evidence kyako chakolenta. At the same page ya ikomi ekembe kyabo chodini chimbebe kya IBC kya rusirie register getege yekworokie chi county kolengana no mubara bwa abantu beli kiribuna bakichikura koruwa bacholibwa eta wa 2017 boiko bacholibwa bwa 2022. Yes. For example, county ya Maine na kulikia bantaba ya 80,000 over 80,000 voters kurwa se county hiyo ya Mombasa yabwati wana Kwale yabwati wana Kilifi Tana River na chinde chinyinga koturumboka batima Machakos nebwata abantu 75,000. Yes. 75,000 abaya babire bakwelikia ndigereriga iga counting kenke bometi nigebwate abantu barenga abantu 51,000 berikia abaya county ya Kisumu nigebwate abantu 88,000 abaya babe bakwelikia buna bakichikura Kisi 94,000 Nyamira 38,000 at the same time abantu baba bago transfer chi vote chabo 38,000 only 38,000 in Nyamira county. What are you saying? No, Nyamira iko na constituency nne peke yake. Ogendera ko yebwatia kolengana nechi county buna yabwato kiro na IBC ase page ya 10 e gazeti ya The Daily Nation. Gukorera magana siasa ngamoroke Ilungu Kangata nere nabwato muchande running mate yayo matete chieti ko resign in time mapema. Bono nabwato muchande kineke nere ngo chikere kunacho barode go senachi ko gendera ko ligekero kyo governor me county hiyo so na nere ngo swara serombe. Tinda manyamangana machiko du lakini bononyo amasakara airungu Kangata yara kare maikirano. Yes. Running mate ya tende tako choro mungao. Haiwezekani na tamu mama tengo tebekanere nga change digital kichio ko genda kubeka masakara. Mada IBC iko ya schedule tagenda tare 6 akebekera digital kichio tare 7 against the law. Ando tu bwa running mate to kunya to metime akatigara kale buyo aliamua kuru women rep. And believe you, I want to say this ni maoni yangu tu. Rachel Tundo from the beginning
onya tene na sekero kyobo gwimenere angekuwa competitor, lakini sasa hivi kubali, she's a participant. Ni maoni yangu hayo. Maoni? Yeah, at the same time masepechi yakane ga igoro boti ndororo nga ekama kya UDA nga kya chikonyo liberera linene asinga nchi abarwanirira bange bali abakoliya buna barwanirira bene batukire bara bange kurujise independent independent igende ikira chikoletera UDA wakwo konene ne pechi yakane gukolera wana habari. Tumefanya nini? Yes, chi training cha chakire. Chi training cha chakire. Unaona naero agenderete miyomo chyo Kisumu. Another one is coming to Kisii County very soon. Wale training akibago chiko report amangana elections. Kabisa. Wanto ntokaendelea kuyaligania. Ase page ya 11 ya gazeti of course. Ase page ya 11 ya gazeti ya The Daily Nation. Mo ligarili no motegarali. Aduwe karatoka tabana opinion polls nje ya soka gwetera sekembe kia Infotrack ikamobeka Raila Odinga ore slightly above competitor yaye William Ruto. Yes. Ruto alitrash hizo polls agatema nchiri cheke ene ebyombe bibigwa kanu byamobeka Raila Odinga igoro batirende talike ombe kigioka byombe ne binge bigocha byakora research. Bategete bale ngani gwe ikigera Ruto ga Ruto amine tigare ale above Raila Odinga. Sasa report ikitoka na go chini anasema hii si ya kweli bwana. So ebyombe bigo robo tukibitike. Tungoje mbele. Ni kama tungoje tu mbele lakini rende ase opinion polls cha korwa ntuarana wengi wa Kenya wengi bado wako undecided ngo bago chikokoraki ngo bago chikokera chikura. Report nende rwasokire bwango igaro kuoroki nao msione wajakoya hivi msidharau mababa anasema lakini yako tebe amepata following ya vijana aba saembaro sana si vijana lakini yeye ndo wana mokomedi na kiago chiko legalize nya soreye nga kiago chiko tuka chingitiechi na ende nga kiago chiko kora lideni ya Kenya in less than a year. Alisema hivi enya soreye kego tugwa sijui akasema sijui gunia moja ni milioni ngapi. Enya soreye gunia anajua bwana. Mimi usiniulize anajuaje. Akatebenya soreye gunia yemo igere worth millions of money. Yes. Iko kero mo Kenya okay toteba above a million. Wase million yemo. Ndai kero mo Kenya bote gunia yemo. That is a million. Osimege. That is chichi tumeke. Ndio tuwakadiri deni once na tuanze kuishi maisha yetu. So tupande bangi wengi tupande apart from mambo ya bangi abantu amangana na ali chisera nchira koni by the way chiko make sense nchira koni ni professor na ndi is a professor na ndi attract ri abantu apart from wanda bible ngo tabale na bana ngo chiko tosara limora abana but rende miguna igoro na kuru Jumamosi ngo na go tweet yale se Twitter yaye uko na gotabana ana Twitter akiwa wapi alisema hivi du bana chikan njira rovna mna bana Jamaica wame legalize bange taibo jinsi walenko ni gwere lakini wako na madeni bado na wako na shida bado but I think he's all about management and he's all about strategies. So Wajakoya, we wish you all the best. Tarehe 9 let the best candidate win. Na ndio baba tabaiga hao wawili wataspoil votes vibaya sana. Wajakoya na David Wahigia spoil votes. Waliamua this time round running mate ni wanawake. Walisema ni Ruto tu ndio kuna mwanamume. Junet Mohamed. Siasa ni mchezo. Siasa ni sensi. Na moko chamwate aba. So asepechi ya gatano gatote gazeti ya Taifa Leo ni bwato roboti kuruwasa chise chesequence ya America. Abamenyi bense yunigo barorekanite bakurubikana sana kubatekana n'abantu bali babwate chibunduki korekana buchitume kabobe na korasara sa abantu ofyo at the same time amaruire nara arure asebono chingiti arorekana nende kubwata mwanya bante ngento kera chikore tubwo basana imeyense ngima neye nkorengana nekiombe kya United Nations. And by the way mimi naheshimu sana wanasayansi na wale wote ambao wanafanya utafiti, lakini research chinde nchire chikore to mochando sana. Like now if you omade chi ogotemo kongeni gokorerwa chingiti testing. Yes, testing chingiti eji najifaina na ndejige chiambukiria maroira aya mwanya bantu mbago chite karo chia kuba koliro waite ungependa wewe uwawe ungependa uwawe, lakini wameitumia na wanajua inakuwa inaenda kuleta shida kwa binadamu. Anyway
page ya 13 ya gazeti ya The Daily Nation nitukulia Raila Odinga guciare kuigora chi project chinyinga igase county ya Kisii. Yes. Gati yabo gose project ya nene murekeire sana ni project ya Nyangweta sugar factory ya Nyangweta ya South Mugirango. Abwase Raila lajiko campaign na shinde hapo kwa muda mrefu sana. Batirenda naendo mo governor bwe county ya Kisii mo sikia James Ongwae obekire chi project kadha ambazo anajivunia akiondoka katika uongozi. Anasema iga akoligere yote hapa nilifanya kazi. Kati yabo Nyangweta Sugar Factory, Mother and Child Hospital, Nduru level 4, yes. Marani level 4 hospital chine chinya gatalingo kwanera stadium ya Gusii Stadium jaro sati kubona iko up to standard. Iko bona ngokosole rivaro. Lakini tuko nayo. Ngokosole rivaro tiko gutwara. Gutwara na kuitumia ni vitu viwili tofauti. Tutaitumia so long as we have it. Kutumia na kuja kutumia ni vitu viwili tofauti. Nimekubali. Inafanya kazi. Labda hakuna need. So Mange Stadium ngokole. Ikaunti ya Nyamira. Mangabu bono boli abantu banyamira. Sisi tunaongelea Stadium ngokole kaunti ya Kisii. Inafanya kazi sahi. Leo najua tumalize kazi tutaenda pale tufanye hiyo research. Woni hiyo county ya Kisii ya ile pechingi maiga zeti ya Tevinga. Lakini most of the things hawatuambii hata nonyene sukari ya Nyangweta hiyo kuchigocha. Yes. There are a lot of issues. Baadhi mama idea about that. Hawaijui. Bora tu wale gazeti. Anyway. Sina issue. Alaboti urura somere page 13 ya gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tegarali. Hey, how many pages? 1 2 3. Nimtajua. Eroge ndreta ni page ya 15. Toko gota bitu igoro ye county ya Kisii na ya Rosiri ye KTRH Doctors Plaza. Yes. By the way county ya Kisii ni getendreta mangana yo bachanu ase chikaunti chiri chibebekaine chikaunti chira senyancha na kitogo chiroka Lake Region Economic Block. County ya Kisii neretendreta mangana yo bachanu na Ongwae amefanya kazi kwa sekta ya afya. Unataka kukata? Anaitwa James Elvis Omariba Ongwae. Ando nyorena igako head campaign team chia Raila Odinga wako pamoja na Simbarati hata kama waongei lakini wanapigia baba campaign. Inafanyika hivyo asa mangana siasa naende duge nteka moneva mo asa gatia abantu bandi naende babwato buchando na IBC kubwatekana no goche kubuli chikura cyumwa koyo ngamo no mo oyo kabero mo governor bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko bono igabwato yani Songa na mujana asogwenge songa na bwato mujana lakini nabwate kolengana no wakili Wilkins Ochoki Mogaka onya songo ka uchigwanchiro kolike kero kyo bogabane county ya Mombasa. It will be the first case in this country. It will be the first case, believe you me. Eja songo nake konkere tietoganyenga matokeo na ralia. Anyway ege karongero kyo wakili bagendete kuligereria bina gose 160. Yes. Wokorera gaide katubwate na gari de kaisa tuchioka. Ase gochakire pechi 13 weke pechi 15 gato gazeti ya Taifa Leo. Nindoche gaiga by the way Chibarongo gaiga bana banyaruka babere babwe kaine kama shiringi kwa ya pili igo mayete sana wako pali. Eto palingi. Najua lakini ni mato pali lakini go asobwengi. Wako ntimu. Okay. Mama yetu wako ntimu sana. Asante. At the same time, abana bali banje tege swali na wako liga igo mwalimu nara iga oro mwalimu mu ya sana na boko manyamu mwalimu ki na indege ndako korangere kieke tima yetu sobata kende to ndege serugi cyo swali na bagosoli kende timbu atini elina omo wizara yo bachano yachakire kukulira nenda bakenya kongendera kubwatia machiko yo kwambokera ku burere bwa corona juzi oburere bwo bwambokera sekerengo kia 9.9 so corona bado ipo let's take care tigabantu beke chimaski nabo yatobe maiso sana asenge serugi cyo swali na bagosolia timu ya Tusker FC ase eligi ya Kenya gose Kenya Premier League nabo bararetiwe ko babanyangongo na kubeko mu buko shiringi 10 million ibere kibesi ya Kenya nyuma yoko yebwa kigori nye choka kigara barengane tiji point timu ya Kakamega Homeboys Kakamega Homeboys yanyo tiji point isato ne kigori ibere ne nyuma ye timu ya Kariobangi Sharks gotaikira nase egeti ko gwadegana no mechando babwate gukorera timu ekorokwa France lero nkumira ne timu ya Croatia
asega serogeria kurunga Stade de France ase ekeminano kia UEFA Nations League obutuko bwalero kitimu kichira gosorie asobwango mono ase second chiokobara etimu ya Kazakhstan chiumira na Slovakia gochakira chinsa 11 chemogoroba Azerbaijan chiumira na Belarus ense ya moya butuko France na Croatia saa 3:45 Denmark chiumira na Austria gochakira chinsa chisato na de Cameroon na isa na boigo Ireland chiumira na timu ya Israel. By the way lete timu ya Ireland go se Iceland inasoma namna gani? Ireland Ireland kuna really naena kira sengenjo kidishwa na really silent but s nere silent gabu hapa kuna c. Anyway timu coach timu ya PSG Mauricio Pochettino gosoka serekiwa ndo baidiko Zinedine Zidane uraji kuirali bageri gose na Antonio Conte. Wacha tusubiri tuone. Wacha tuingie kwa dondoo by the way. Leo tunaingia Manaret hapa Sotik. Manaret Sotik. Mungwana ya by the way tali musacha kamili. Tali tabu adini bobuye gisaine. Igonga tali motenengu. Lakini ga happen baumira neno munyaruka umunyakieni okurwe family ntenengu sana. Tibade kibozi ko ya mwanjete lakini love is blind. That lovers cannot see. Love is not blind. Love is blind. Akamwanja ni short ekera mwanja bakamwa bakana cheki na kiabo gyoko nyomana kero banyomana umusaje uri akabaga goteyo musiko ringa wikatokoro mukiatonyo uri nibo ya itera tokonye good ambia lazima tufanye bidii kila siku yeye anamwambia lazima tuamke asubuhi tuminchuri mapema asubuhi tokoro mukia tonyo uri nibo ya ito musiko uri akabaga gotegerera lakini dainyo lituma ideni bo yange sogo buna isaru mutenengu ngento wora litukeli